Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Eyde. Qara bu neydi tavış, Neydi tavış, neydi beyren bu qaralmanda? Nerse tavıştan alır? Әуді күтуде, мен сеңа енді шыққандау әйтіп шығып келем бит. Nerse deysin? Жайын дейм бүгін, жайын. Ey, şulerge soramalı. Jeyim bit ol Petrovdağına bula. Qarali. Bu тән түрлі, мұндай ғына жиын түгіл, ғади ғына жиын түгіл, особый жиын. Білесің ме, бүгін бәрмәншек ансамбліне 10 жас. 10 жас. Kitaptan. Qara kızana 10 yaş. Міне білесің келсе, Je. кешіндерінің, қарындаштарының жәкәу дәдей деген жазушылары болған. Міне ол нәрсе айтқан. Жумартны ұтырт жоғары, саранны ұтырт сәкеге, жуашны ұтырт жаныңа, ғаділні ұтырт алға деген. Жаманны жайлап сыйла, ұсалны ойлап сыйла, бұсадағыңар болса жарар, болмаса алдына қарар деген. Ay Şebetke. Mene jitte beyramlar, bizge kildi qonaqlar, alarga soy әзірле, tiyişinçe qadirle. Su boyunдағы бақшада бәләкім кірлерімді, Su boyunдағы бақшада бәләкім кірлерімді, Сіз не ойлап жаман сылап үткәрім күндерімді, Сіз не ойлап жаман сылап үткәрім күндерімді. Su boyunda iki ördek üçüncüsü karıyda, Su boyunda iki ördek üçüncüsü karıyda, Sen dostumla kurbi dursam көңілләрім байыға, Sen dostumla kurbi dursam көңілләрім байыға. Суда балық жүземеке сыртын суға салмыша, Суда балық жүземеке сыртын суға салмыша, Біздің заңы күтемеке көзі жылдан алмыша, Біздің заңы күтемеке көзі жылдан алмыша. Davasında salsa şişme ağıp tırşa olaka, Davasında salsa şişme ağıp tırşa olaka, Ağıp barıp kaytar idim sular akmay olacakta, Ağıp barıp kaytar idim sular akmay olacakta. Su boyunдағы бақшада бәлек пипірлерінде, Su boyunдағы бақшада бәлек пипірлерінде, Сіз не ойлап жаман сылап үткәрім күндерімді, Сіз не ойлап жаман сылап үткәрім күндерімді. Su boyunda екі өрлек үшіншісі қарайда, Su boyunda
biz Bərmənşik Kreşin Dövlət Folklor Ansamblı sizni o'zining birinchi zo'r yubileyi 10 yoshlik bayramına chaqira. Bərmənşik Ansamblı o'zining ishchanligin Kreşinler Jamg'iyati inisiativasi bilan Tatariston Respublikasi Madaniyat Ministrligi yordamida 2008-yilning 11 fevralida boshlab jiberdi. Аңа birinchi prezidentimiz Mintemir Sharipuli Shaymiyev o'zi Fatiha berdi. Ay Allah, kim derse birdi değil. Koralı kızım, sen kalıklı söz bilen sıylama. Kalıklı jigansık iken indi, konak kalık bunaklardaş. Jırılıygalı, iyi de jırılıygalı. Balı şeller bunları deysinler. Gürleşeyek, iyi de gürleşeyek. Ministerler kilgen deysinler. Eyleniz canım, eyleniz Türkiye uzağız. Әйе, нәқ шулай дейсіңдер. Жиыныбыз түріне Татарстан Республикасы Мәдәният министрі орынбасары Эльвира Рафаэль қызы Камалова һәм Мәдәният хезмәткәрләре һөнәр берлегенең Татарстан Җөмһүрият комитеты рәисе Альбина Фәрит қызы Сабидованы чакырабыз. Ару гырамы. Хәрлек кич, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар, безнең хөрмәтле ансамбль артистлары, аның җитәкчеләре, Артур Владимирович Каясыз, Эльмира ханым, сез мондамы? Барыбызның да Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы исеменнән, Шәмсән үз исемемнән Бәрмәнчек ансамбленең кечкенә, әмма шундый мөһим юбилей белән котлыйм чын күңелемдән. Бик зур рәхмәт сезгә. 10 ел буе Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә танылган бу коллектив үзенең төп максатлары итеп Крәшин фольклорын саклау, искиткеч матур үзенчәлекле музыкасын, хореографиясын үстерү, халык мирасының байлыгын күрсәтү, үзешчән Крәшин коллективларының репертуарларын баету, бөтен бу куелган максатлар тормышка ашты. Һәм бүген Бәрмәнчек ансамбле профессиональ яктан республикабызда иң дәрәҗәле дәүләт коллективларының берсе. Дорогие друзья, действительно, это очень важно сегодня говорить на двух языках, татарча да, русча да, потому что вот этот небольшой коллектив, который существует всего 10 лет и уже 10 лет, выполняет очень важную государственную задачу. Это не только коллектив, который популяризирует и пропагандирует кряшинский фольклор, великолепный, очень красивую музыку, прекрасные танцы, прекрасные костюмы, ведет очень большую этнографическую работу. Я знаю, что в коллективе работают кандидаты наук, которые занимаются этнографией кряшинского народа. Очень важно, что в нашей республике, которая сегодня в России является одной из наиболее гармоничных с точки зрения взаимодействия культур, дружбы, толерантности. Бәрмәнчек сегодня это тот коллектив, который является участником очень многих мероприятий, направленных как раз на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений. Делают они это очень грамотно, делают они это очень скромно. Дорогие ребята, дорогой ансамбль, Артур, Эльмира, от всей души мы поздравляем от имени Министерства культуры наших замечательных коллег. Желаем всяческих благ, желаем больших творческих успехов. Бәхетле булыгыз, бәхетләр сезгә, бик зур рәхмәт иҗатыгыз өчен. Рәхмәт. И с вашего разрешения мы приступим к церемонии награждения за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие сферы культуры и искусства почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан награждаются артист-вокалист Загидулин Газинур Талгатович. Артист-вокалист Касимов Ильмир Ильевич.
Артист балета Тачаев Дмитрий Леонидович. Артистка балета Ахмерова Нафиса Фаридовна. И артистка оркестра Матвеева Римма Ринатовна. Ваши аплодисменты, друзья! Бик зур рахмет сізге! Эрликыч, добрый вечер. Только добавлю, творчество, еще больше горячих, теплых аплодисментов, развиваться и продолжать в том же духе. Бик зур рахмет сізге! И с вашего позволения, Федерация профсоюзов Республики Татарстан выражает благодарность государственному фольклорному ансамблю «Бармянщик» за большой вклад в развитие культуры. Федерация профсоюзов Республики Татарстан награждает Григорьеву Елену, артиста оркестра, за активную деятельность в профсоюзе. Бик зур рахмет сізге. Қадірлі тамашашылар, шулай ук бүгінгі юбилей программабызда көңілләргізге хуш келер деп ышанабыз. Бүгінгі күнде ансамбль репертуарында Татарстан һәм башка төбәкләрдән жиналган 150дән артык керәшен җыры һәм 300гә якын бию үрнәге бар. Ә хәзер бар игътибар экранга. 2009 ел тәкъдим итү программасы. Әлеге программага Зәй, Мамадыш, Питрәш районы һәм Чиләбе өлкәсеннән тупланган җыр биюләр кертелде. 2010 ел Нардуган туым җындызы программалары, кышкы изгелекле көннәр, Нардуган уеннары, шау-шулы, күтәренке күңелле бәйрәм рухында узган. Бу программалар борынгы заман йола үрнәкләре белән аерылып торды. 2011 ел изге пықрау. Әлеге театральләштерелгән концерт тамашада нигездә кунакта кара каршы әйтешү җырлары, керәшеннәрнең халык биюләре тәкъдим ителде. 2012 ел Торыйсын, ягъни Троица. Әлеге программа керәшеннәрнең йола җырларыннан төзелде. 2013 ел үткәннәргә сәяхәт дип аталган программа буыннар бәйләнешен чагылдырды. Лаеш, Питрәш, Менделеевск, Мамадыш, Кайбыш районнарыннан тупланган җыр бию үрнәкләре тәкъдим ителде. Шушы ук елны ансамбльнең 5 еллык эшенә йомгак ясап, иң яхшы номерлардан әзерләнгән концерт күрсәтелде. 2014 ел Каравай телевизион программасында пықрау йоласы күрсәтелде. 2015 ел Ана турында баллады. Программа сугыш еллары җыр биюләренә багышланды. 2014 һәм 16 елларда ансамбль Россия телевидениесенең «Играй гармонь любимые» тапшыруларында катнашты. 2017 ел без туганайлар. Программа Казак нагайбәкләр фольклорын һәм Казан шәһәре рок төркеме Хмельная Ворга эшкәртүендә заманча рок-фолк үрнәкләрен яңгыратты. Алкышларыгыз, дуслар! Кыска гына вакыт эчендә коллектив 5тәдән артык программа эшләп, тамашачы хозурына тәкъдим итте. Мәйдан дөнья халыклары мәдәнияте халыкара фестивале лауреаты, 7нче Гран-при Интерфолк халыкара фольклор конкурсы лауреаты булырга өлгерде. Ансамбльнең иҗади тарихын экран аша күзләдек. Хәзер инде шуны сәхнәдә күрик.
Bizning ilimizning eli Oy kızlarım Aklaşalım meyleyeli üzleri Aklaşalım meyleyeli üzleri Akdağızdan aşık eli ay yüzleri Bal şekerden tadlı yeri süzleri Bal şekerden tadlı yeri süzleri Sarısan tolaşlar elimikler buladı Sayıramam ağaç dalına yeri ipunadı Sayıramam ağaç dalına yeri İlimde ley jarğınayım ay bulmaş bu kaderi matur bulup nik tutan bu kaderi matur bulup nik Magnito illerinde saklanasım yüreğimden ilk matur şiirlerinde Yigeşimi tuğan avılım yirken anın kırları Bütün şirge yağmurasın keresin jırgıları Demli şurra uyalarında üstte dağlar ağaçları Şeyge kişlerde
yandı ağaçları. Magnito, magnito, magnito illerinde saklanasın yüreğimde ging matur illerinde. Magnito, magnito, magnito illerinde saklanasın yüreğimde ging matur illerinde. Magnito, magnito, magnito illerinde saklanasın yüreğimde ging matur illerinde.
Явды көтөтті, қаралы, ай-яй. Жә, нешек көңілің боламы енді? Нәқ сен сұрағанша, әуәлігіше, кірәшінше иттіріп жырлайлар ма? Жырлайлар, Аллаға шүкір. Сен мені ойлама. Кірәшін ұлғымымен, өзі тұрында ойламаған қонақларны қойғыртқан. Жулай ма? Әзір. Филармонияләріні де, шешек отта шол гүлләрі, шикерден де тәмлі ай, балдан татлы, Фәйзі Рахмановның тәбрикләуі. Білі? Қайлардан ойлап шығарасың әуді кетуті. Тоқтали Фәйзі Рахманов дейдің, әлі Айдар абай Фәйзі Рахманов ансамблі біле өзі келемі? Келмеген қоя, келем дейді, құтлым дейді. Ник оны әйтмедің қазір тұстаған білен балап шығам. Сәхнәдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының һәм Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле җитәкчесе, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Фәйз Рахманов. Xayrlı kеш, qadrli dostlar, hürmetli bizning Abdulla To'qay ismi Tatar davlat filarmoniyasining mana shunday motor muhabbat binasına Barmanshik ansamblining 10 yillik motor yubileyina kelgan hurmatli tomoshachi o'zgar ketirib qo'l chavig'ali Barmanshikka. On yıl biz bu yubileyni o'zib ketdik. Bizga bu yil 20 yosh bo'la. Amma dalaki men aytasim kelar, mana shu 10 yil ishida Barmanshik ansambli o'zin chin ma'nosida xalq ijodin, kirashin ijodin, kirashinning jırlarin, onun kuylarin xalqqa yetkirdi. İllamagarda zo'r yig'inti yasab, illamagarda zo'r ish boshqardi. Shuning uchun men bugun mana shu ansamblga, endi o'zimning ansamblim ismidan ham Abdulla To'qay ismidagi Tatar davlat filarmoniyasida ishlagan barliq artistlar ismidan olg'a tabada ular o'zlarining shu qiblalarini yo'qotmasinlar edi. Chunki ko'rib turasiz, tomoshachi sizni yorata. Yigitlar bosig'iz hali. Bosig'iz. Sizga qo'l choptiram bet. Orkestr qolganlari tingida tinglab turalar. Mana sizni yaratgan, hurmat etgangina tomoshachi shu aytirib qo'l chopalar. Shuning uchun mening qutlarlarima hozir Tatariston Respublikasining folklor muzika davlat ansamblida qo'shila. Bayram bilan sizni qadrli do'stlar.
фольклор музыкасы дәүләт ансамблі жетекшісі Россияның от қазанған Татарстанның халық артисті Айдар Фейзрахманов. Ай Алла, менде Айдар абай кіріп кетті. Қая жүрей бұл әуді кетуді? Көрмедіңіз ме, Сіздің жанға түшмеді ме ол? Тұстаған мінен шығып кеткені дәлі, шұны шүбіріп берейді шында. Айдар абайға депкен, ей, бал білән сыйлап қалырмын деген, керегім берір едім, шу шәуді кетутейінің, кірешінде ұлыларыны саннау деген әйбір бар шу. Оларға көп әйтірге, әшек әйтірге ярамай. Міне битаның жәкәуде дейді, ұлылар тұрындан инди матур сөз әйтіп қалдырған. Міне балалар, сіз де тыңлағыз. Ей балалар, сізге әйтем, қарт кішілеріні саннағыз. Қарт кішінің ғабіретлерін әрбіргізді аңнағыз. Аңнағыз қартының ғабіретін, үгітін жалан тыңнағыз. Қарт кәтірі қалырлық еш бір шақта қылмағыз. Қалығыз сығылып, башырып, жағымны итіп қарағыз. Қартларға саннау қылсағыз, сізні де саннар балағыз. Қартны ұлыны саннаушы, соңғы күнде де сүйінір. Қартны ұлыны саннамаған, ғұмыры бойы күйінір деген жекәдеді. Бейгея тауаларының әйе башларындай ағытып тәңге таптым әлемей
Köşelikte, birlikte, kara karşı çırpmak dolu. Jaralar şekil gelmez, diğer şekil gelmez. Jana kırma yüreklerde bastırırlar dil gelmez. Alma bakşasına gözlemce şiirenler tütten. Döngüne bulsa bereni bununla ayrılmaz lütfen. Заграничный прияла, воспоминания нового. Безмеги могут силе, силе ширяла. Оба спина безмеги, оба спина безмеги. Кучела ночь твой мир, кармышка безмеги. Ey bile bile, kıya girmedin bile, kıya girmedin bile, sigre sigre bile. Özle kışı eydeyince bu balalar aslandı, özleyde biz asmanın böyle şulle katlandı. Ey yaşarım, 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 madur şarım. Kışlara kışlar gölgeledim, eğlenip kaykaylarım. Mavi gülde yüzük giyecek, besti kız bağla. Başı kışı köynekleri, ömürler uzun para. Başı kışı köynekleri, ömürler uzun para. Başı kışı köynekleri, ömürler uzun para. Jara, jara, jara. Хорошо, jara. Gördün mü? Avcı küttü kızın içi soğuk aşağılar. Olayca sineti kurulup balalarda. Avcı küttü canım kaylarda yürüyüşsün. Seni ezdi canım bitti mi şimdi kayda kırıp çoğalasın seni. Bakayım, kulak sılam jürip bit, aman! Kaydağı kulaklı sırlısın sen. Ne? Tegindeki konaklar gına tügel, mine bunda da konaklar utura, mine bularını da sıylarga kirir. Sıylar mı? Neresi var ana? Nişik deyip jırlaydırin hani sen? Neresi? Düşündeki, nişik deyip jırlaydırin hani? Oy Allah, bir hatırı Düşündeki tenkelerine nişe gidip sanayım. Düşündeki tenkelerine nişe gidip sanayım. Mında kilgen konaklarga nişe gidip jarayım. Mında kilgen konaklarga nişe gidip jarayım. Mine jaradım. Ey oğlum, mınдағы avukatlı kulaklarga yarar için orkestr şakırtmay bolmaz. Şulay mı? Öyle kötü sen bilersin. Sen bizimde yüzde 3 yaşında. Git kustidirasın, eyde. Eyde, eyde, hele. Eyde bala kaydaş.
Елена Григорьева, Эртни Чавлинов. Қойнар алқышларығыз, достар! Beyreminiz üstellerin suyu bilen tutturunuz. Kulunuzu jellemeniz gel. Bilen tutturunuz. Şapaklar. Шиләбе өлкәсендә яшәүче, татар телендә сөйләшүче һәм борынгыдан үзләрен казаклар дип исәпләүче ныгайбәкләр дә үзләрен керәшеннәр исәбенә кертәләр. Ныгайбәкләрнең тарихы данлы. Алар русларның барлык сугышларында катнаша. 1814 елда Парижны яулый. Наполеонны җиңү парадында нәкъ менә ныгайбәкләр ачып җибәргән дигән гыйбарә бар. Аларның җырлары безнеңчә, әмма казакларча шаян, яңгырашлы. Bana tırgış biz oturdık diyek, tavı
Eylegiz birgelep, jırlap, biyip, köngeleşemiz. Eyledik! Hay! Hey! Hop! Besinin avalının kızıları kumışı gülümek yeler. İşke ısta süzge kıska jigitlerini siyeler. İşke ısta süzge kıska jigitlerini siyeler. Yakşı berde kız iken, kimge bir biz iken. Ongan iken jigiti, kimde iken ümmeti. Besinin avalı yalğasının Sıvıları ağıttıra, avul kız işke pişke bitleri yanıttıra, avul kız işke pişke bitleri yanıttıra. Ekşilerine kız iken, kimge biri biz iken, ondan iken jegeti, kimde iken ümmeti. Ayya balı balımı, ayya balı balımı, gümüne yemeğine kamışır. Elle kaya düşürdüle yaş kızlarının kavuşu, elle kaya düşürdüle yaş kızlarının kavuşu. Tulanike, tulanike, tulanike şilegi, şilegine kararında üze kurra şilegi. Akşi berde kız iken, kimge biri biz iken. Ondan iken jegeti, kimde iken ümmeti. Tullam iken, tullam iken, tullam iken şilegi. Şileginde kararında üze kurra şilegi. Şillebi, şillebi, şillebindeki şilegi. Şillebinin kuramında birge yürüdük biteli. Şillebinin kuramında birge yürüdük biteli. Karagız, in asıl elektrik oldu. Kimni elektrik aldirib bitali? Hazır bir gelip,
Қадірлі томошашылар, сіз крәшінлерінің Бәрмәншек дәулет фольклор ансамблі ұйыштырылуға 10 ел тулуға бағышланған концерт қарайсыз. Юбилей концертыбыз дәвам итә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Әлегенә сез Крәшеннәрнең Бәрмәншек дәүләт фольклор ансамбле оркестры башкаруында моңлану композициясен тыңлап үттегез. Бүгінгі бәйрәмнең тагын бер кадерле кунагын сәхнәгә дәшәбез. Татарстан Республикасы Крәшеннәренең иҗтимагый рәисе Иван Михайлович Егоров исеменнән оешманың башкарма комитеты җитәкчесе Людмила Даниловна Белоусованы чакырабыз. Hürmetli тамашачылар, мин бүген җитәкчебез Иван Михайлович Егоров исеменнән поручение белән килдем. Бәрмәнчекләрне шушы улы юбилейлары белән кутларга. Һәм әлбәттә инде менә бу матур букетны тапшырырга мин Артур Владимирович Поляковны чакырыр идем. Артур Владимирович, Әгәр дә инде монда юк икән, Эльмира Вафичевна Кашапова. Эльвира Вафичевна, сезне чакырабыз. Һәм инде әлбәттә Иван Михайловичның котлау сүзләрен, тәбрикләү сүзләрен ул үзе бүген чит илдә командировкада, шуңа күрә үзенең бүтән теләкләрен, бүтән әйтәсе килгән сүзләрен, котлауларын менә шушында язып бирде.
Һәм тагын, менә бүген без Бәрмәнчек турында килгәндә, бу безнең күп еллар буена көтеп, хыялланып, Худайдан сорап алган коллективыбыз. Бу Крешеннәрнең сәнгатен беренче тапкыр сәхнәгә күтәргән профессиональ коллектив. Мин аларны цилина күтәрүчеләр белән тиңлим, первопроходецлар дим. Беренче кемнеңдер изеннән баруы ул кыен түгел, ә менә үзең эз салып бару, иң алдан йөреп бару, ул җаваплы да, катлаулы да, авыр да. Менә алар безнең иң алдан баручыларыбыз. Һәм инде шуңа күрә аларга иҗади уңышлар, көч, сәламәтлек. Менә Бәрмәнчекләргә быел 10 ел, ә бит аның башы 15 ел элек башланды. 2003 елда президентыбыз Минтимер Шәрмиев кушуы буенча Казан дәүләт консерваториясында һәм Казан дәүләт культура институтында Крешеннәр ансамблен төзү өчен студентлар җыйдылар. 2 группа, бер группа культура институтында, бер группа консерваторияда. Һәм ул группаларны, ул студентларны галим, сәнгатьче, фольклорчы Геннадий Михайлович Макаров укытты. Һәм инде менә ул студентлар укып чыкканнан соң, алар башта студент, Бәрмәнчек коллективы булып йөрделәр, 5 ел буена илне гизделәр, бармаган җирләре калмады. Һәм инде соңыннан, алар укып чыкканнан соң, шушы Бәрмәнчек дәүләт ансамбле төзелде. Һәм аларның күбесе бүгендә инде менә 10 ел Бәрмәнчек ансамблендә эшлиләр. Алар аның нигезен тәшкил иттеләр. Менә бүген мин шушы Иван Михайлович поручениесе белән оешма исеменнән менә шушы кешеләрне сезгә күрсәтәсем килә, шушы кешеләрне котлыйсым килә. Җыйныбыз түренә Бәрмәнчек ансамбле эшчәнлеген башлап җибәргән көненнән бүгенге көннәргә кадәр хезмәт итүче артистлар чакырыла. Артисты, работающие в ансамбле со дня его основания. Фольклорист-этнограф, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Макаров Геннадий Михайлович. Художественный руководитель, заслуженная артистка Республики Татарстан Кашапова Эльмира Вафичевна. Главный хормейстер Камалова Эльвира Фатавиевна. Главный дирижер Чавлинов Эртни Зулаевич. Артистка-вокалистка, заслуженная артистка Республики Татарстан Дмитриева Оксана Геннадьевна. Һәм инде аларга кыйммәтле бүләкләр. Үзебезнең оешма исеменнән һәм генераль спонсорыбыз Акбарс холдинг компаниясыннан. Шулай ук артистка оркестра, заслуженная артистка Республики Татарстан Григорьева Елена Михайловна. Артистка-вокалистка Алексеева Лиана Витальевна. Артистка-вокалистка Андреева Снежана Григорьевна. Артист оркестра Хамидулин Азат Дамирович. Һәм кыйммәтле бүләкләр белән бергә Крешен оешмасы исеменнән аларга рәхмәт хатлары. Артист оркестра Низамутдинов Адель Равилевич. Уважаемые артисты, за вклад в развитие традиционной культуры Кряшин и в связи с десятилетием государственного фольклорного ансамбля Кряшин Бәрмәнчек вы награждаетесь благодарностью общественной организации Кряшин Республики Татарстан. Бик зур рәхмәт сезгә котлауларыгыз өчен. Һәм инде монда Геннадий Михайлович Макаровның үзенә дә сүз бирмәсәк дөрес булмас иде. Геннадий Михайлович, рәхим итегез. Кадерле дуслар, карындашлар, хөрмәтле Бәрмәнчек ансамбле, аның җитәкчеләре, сезне чын күңелдән шушы зур юбилей белән котлыйм.
10 yıl үтті де кетті. Шын барлықта бит мұндай ансамбльні біз көптен тілі едік. Ол шынапта біздің керешінлерінің Татарстан Республикасының күтіп алған баласы. Оның туын, үсуін, нығуын өзі біз көріп тұрдық. Бүгінгі күнде де сүйінәбіз, тамашашылар ансамбльні ярата. Шуңа көрі бұл ансамбльні әйтер едім, бұл біздің саңғаты біздің бір байрағы. Алдағы күнде де оны шулай оқ болышырбыз, ярдам етербіз, һәм де оңарға оңышлар тілек. Ижад үрлері яуласын. Аллаға шүкір. Бик зур рәхмәт. Құтлауларығыз үшін бик зур рәхмәт сізге, Геннадий Михайлович, Людмила Даниловна. Хөрмәтле дуслар, әлі күптән түгел генә керәшеннәр пықырау күнін билгеләп үттеләр. Ой Алла, тоқтары, пықырау дейме? Пықырау дей құрәлі, нейді жігіт түшіп кетті анда, көрмейше қалдым, құрәлі. Әуді кетуді. Балақайым, сеңа нейді жігіт енді. Не шек? Құмын құйыла бара. Нейді жігіт болсын. Құм түгіл ол тәжірибе. Макар Микайласының Генада дейді ол. Сенің білән сүйреніп жүріп, Макаровны бал білән сыйламыша қалдым, ой Алла. Геннадий Михайловичтің өзінің де балы міне мұндан мойыннан, ол өзі де сеніз балғая көме. Нешек көме, нешек жүздірі. Міне жүзесің рәхәтләніп жүзесің. Ол балда жүзсәң, шума-шума, 40-50 яшқа жашарасыңдыр ол әмә. Әуді күтетейік, шыққан сайын қарап тұрам, кел ешәргеннен ешәрі барасың. Концерт біткінші сен менен әлі киеуде сұрай баштарсың ақырсы. Қызларым, киеуге шықпаған қызларым. Ерге шығарға ойласаңыз, пықырау жеткенні күтігіз, оңарсыз. Бұне мен өзім еме 3 тапқыр оңдым, Аллаға шүкір. Әйді. Үтірі балар. Құдалар, келген қонақлар, көптен зарғып күтейдігіні сізіне. Түрге аузығыз, туғанайлар! Бізге пықырау бәйрәмі құтлы болсын! Үйіміз жылы болсын деп шақырдық біз. Қонақлар, бәйрәмлер жәмне болсын деп пішірдік біз пируклар. Ей қадірлі қонақлар, күтәсізіні қабартмақ, күліше пішкені бәлішлер, шишәрі дұрышмақлар. Жырлы қылы идегіз бір келіп, бір жезі қырамығын ала ішер-ішен күтерікле бір келіп шәркеліп. Sizinin de belenдөй, әйе балар ішім, айы беді сіргендей, көвек әлі боламын. Айы беді сіргендей, көвек әлі боламын. Аша
bilе deyip, koyanlarını atmağız. Bizning balash damli bo'lar. Diligizni yutmag'in. Eyidagi soğanlar jırılaşıyor, jırılap jeşveleri günerilir. Uyanıp kına gelir, tatlı şirin, ozduraya geleyim ellerini. Ozduraya geleyim ellerini. qonaqlar kelgan. Qizlari bigrek jibar ekan. Ey bilan, onun ismi Öksey.
Қонақ қызы менікі. Жоқ, қонақ қызы менікі. Менім шера. Бұрын өстеді. Болмай ғана тұрсын әлі. Бұрыныңна сірт башта. Жарар. Қонақ қызы бейбілі екен? Өнерлері бар екен? Қол ішіне ұстам екен. Жеккен қояулығы бар мекен? Жырылай білем екен. Şeşeye güllerine bizler şeşeye Ay gölüdey bahçalarımız seli tulgan şey Ay gölüdey bahçalarımız seli tulgan şey Güllerine bılbıllar koylar bulgan şey Ey taşlaşmayıp dağın berler bu yanışay Ey taşlaşmayıp dağın berler bu yanışay Allah'ın kulu yakşılamet kavgalar Güller bulu yakşılamet eli tuğanlar Güller bulu yakşılamet eli tuğanlar Onlara basuğar gelemeşiger Tahtıva bulu yakşılamet eli tuğanlar Tahtıva bulu yakşılamet eli tuğanlar Tahtıva bulu Elimizde tuğanlar Bülekler biriştiler. Бақырауға тойлар ғына ауыздырасы қалды. Бізді де шақырған ұтпағын! Hey, hop, hop, hop!
Яшілік үзінекен әйті. Туйлар ойнала. Яшілер янша. Нәсі? Tuğanların sizige neyiler bireye Kazanlardan alınan malımız yokla ey malımız yok Canarımın canım birirler Canan başkaları elimiz yokla elimiz yok Çılgı basmalar basma basayım Çimerlerden kazıma casayıkla ey casayık Çayır doğan ayılar bir gece yılkaş bir nanidir tüger Yaşayıkla ey yaşayık bir nanidir tüger Yaşayıkla ey yaşayık Qonaqlar keldi, suyunchilar ketirdi. Yurtig'izda baxt bo'lsin desangiz, Pogrovda to'ylar o'tkariga. İşte yerde yaşlı dağlar Sandık bayırda yaşlı dağlar malları kırdım
Үзенең иң җылы теләкләре белән керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамблен Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле тәбрик итә. Халыклар дуслыгы орденлы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе Татарстанның халык артисты Айрат Хаметов. Керәшеннәргә хас үзенчәлек аларның киемендә дә, сөйләмендә дә, уен коралларында да чагыла. Мәсәлән, гөсләне генә алыйк. Татарстан керәшеннәрендә ул пентатоникага көйләнсә, Башкортстан керәшеннәре, Чиләбе ногайбәкләре бу уен коралын диатоникада чиртә.
Хәзер игътибарыгызга тәкъдим ителәчәк композиция Сандугач җибәрдем сезгә дип атала. Күрмәгән
Жарламасыйымға мен айкенем, жырлады бәйтуеге сүйкімдей. Аймай тиха гүләймай милай, тағын бірге жүрсәк шушылай, жалан бірге жүрсәк шушылай. Жырлап тойла жырлапла біз қарая, келешірле бітемле көйебіз. Аймай тиха гүләймай милай, тағын бірге жүрсәк шушылай, жалан бірге жүрсәк шушылай. Келешірле болсалай көйебіз, жалан шушылайбыз бірге жүрірбіз. Аймай тиха гүләймай милай, тағын бірге жүрсәк шушылай, жалан бірге жүрсәк ей Миколай, шушылай.
кетуті. Әу. Сен әлі армадың ма? Қайтасың келмей ме сені? Ішлеп армаған кірәшін көңіл ашып орамы. Әуді кетуті, алтын таптым. Олай ма, ол, керегі шығар. Міне тағын көкейді таптым. Қарал, әуді кетуті, Нәрсе, іші қара болмаған арада. Нәрсе? Мен битсеңден бір сұрау сұрамақшы Жә, еді. жә, Міне, кіндір шақай. жә. Қаралы, бәрменшік деген сөз нәрсені аңлата ол. Міне шуны аңлай алмай жафаланам. Кірәшін башым білің ме? Естіға фирла төбе. Бүті күрешінде бәрменшік Қарал, нәрсе екенін қарал. білмейін, менің жарты шайғына. Толпы силері шыққан уақытты кірәшіндер бәрменшік отнасы дейлер, білдің ме? Басқыға бір атна қала шул уақытны кірәшіндер мәжусилік шырыннан берлі бейрам етіп келелер, бек білесің келсе. Тоқталы. Нәрсе, Әуді тоқта? кетуті сен нәрсе мәжусилік заманынан берлі ешірсің, что ли? Утыры шушы көстедіріп бітірейін, валлай ғазим. Бәрменшік олы еме. Әйе. Талпы сие. Иді олмастылардан түрлі офеттерді сақлай. Шулай Мен міне. әлігі күнге қатны шыл талпы сені игі алып қайтып суға отыртып қоялар. Бәрменшік отнасында кірәшіндер бір-бірісінде жылы тілектер гіне тілейлер бет. Бәрменшік бітке шанлары тілеуден тұқтайлар ма? Ей, кетелі сенің білән. Аяқларың нақ болсын, ұларың да нақ болсын, бәдәнләрің кір болсын. Әйттірәлер, дейттірәлер, дейіп әйтәсіз сіз нешек. Әйттіруші, дейттіруші, біз бұлабыз бәрмәнші.
Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле. Программа режиссеры, сәнгать җитәкчесе, Татарстанның от казанган артисткасы Эльмира Кашабова. Кайнар алкышларыгыз, дуслар. Бию төркеме. Репетитор Радик Шайхетдинов. Хор төркеме. Баш хормейстер Эльвира Камалова. Оркестр төркеме. Баш дирижер, халыкара һәм бөтен Рәсәй конкурслары лауреаты Эрни Чавлинов. Ансамбльнең директоры, Татарстанның от казанган мәдәният хезмәткәре Артур Поляков. Алкышлыйбыз, дуслар! Артур Поляков. Концертны алып бардылар. Татарстанның от казанган артисты Олег Фазылжанов. Татарстанның халық артисткасы Фирая Бәрова. Һәм мин Гүзәл Галиуллина. Хөрмәтле дуслар, биредә Татарстан Республикасы Мәдәният Министрлыгы һәм Татарстан Республикасы Мәдәният хезмәткәрләре һөнәр берлеге исеменнән чәчәкләр. Шуның белән керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле үзенең юбилей концертын тәмамлый. Кадерле тамашачылар, игътибарыгыз, котлау тәбрикләүләрегез өчен зур рәхмәт. Илләр көннәр имин булсын дигән теләктә, без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Yeah.
Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.